iş hürmetli tomaşaşılar, ilgen konaklar. Bugün barchağızda avulum gururluğum rayon kulem konkursunda selamlaubizge biz bik şad. Yaşav degen ömür şişmesinin, milletimiz, ruhumuz şişmesinin suları sof gidiş kalsın. Gelecek bugünler altında yüzümüz yoktu bulsun desek, tarihimiz bilen birge garip adetlerini barlav, onlarını yaڭartуу zarur. Rayonumuzun tarihi, o'tgani, onun tabiatı hem ko'rnikli şahısları bilen tanışuu, tuğan avulumuzni yaratуу, onun bilen gururlanuu için uyatуу maksatından uyuşturulgan, avulum gururluğum deb isimlengen konkurs ijadiy beygi formatında uzlaşak. Hazır bugungi konkursumuzda qatnaşucu komandalarni sahne turine deşebiz. Nüneger Avul Medeniyet Yurtu. Tünter Avul Medeniyet Yurtu. Tünter Avul Medeniyet Yurtu. Şutay Avul Medeniyet Yurtu. Bıjmara Avul Medeniyet Yurtu. Bıjmara Avul Medeniyet Yurtu. Sosna Avul Medeniyet Yurtu. Etne Avul Klubu. Etne Avul Klubu rahim etiniz. Ede tünterler çıkmadı bizden, tünterler hazır mı? Ede tünter Avul Medeniyet Yurtu. Ede ıskırınız sahne. Etne Avul Klubu. Hem Serdik Avul Klubu. Ne sizin olda bugün qatnaşışı bizden komandalar. Birinci etap rayonun avul medeniyet yurtları hem avul klublarında noyabr, dekabr oylarında belgilengen grafik negizinde uzlaşak. Jеңүүчүлөр ise 2024 yılının fevral oyunda ötkerilecek beyginin final ülüşünde rayon medeniyet yurtu sahnesinde çıkış yasau hukukuna ие bulacak. Bugünkü elgi küreşini şitten gözetip, komandalarga bal yazıp barışı muhterem jüri bilen tanışıp gidik. Baltaş üzekleştirilgen avul klubları şilteri direktörü Sadikov Rail Rafisulu. Üzekleştirilgen avul klubları metodisti Timirbayeva Karina İlsor kızı. Muhterem jüri bilen tanıştık. Bizning her bölük 0'dan alıp 5 balga kadar belirlenecek. Şulay etip, qatnaşucular da, jüri de hazır. Siz muhterem tamaşaçılar, jon atarga hazırmı? Olaysa belginin birinci bölügen başlayız. Birinci bölük video prezentatsiya. Bizning her birimizning aziz tuğan yurtu, negizi urnaşkan kadirli tuğan avulu var. Her avulun üzerine xos qabatlanmaz, istek olatırgan urunları ko'p. İngili her komanda öz avulunun tarihi boyunca kıskaça video yozma tushirga tegish edi. Qarab o'tik, her komandaga 2 minut vaqt berildi. Baribizga da uңushlar yo'ldosh bo'lsin. Eyde rahim etip Qorigali Nüneger Avul Medeniyet Yurtu. Nüneger, maturluqni ko'rmasdim, tug'masam bunda agar. Avulning tarixini ko'z solib,
Әйе, Үнәгәр авыл сүзенә тәрҗемәсе үсү җир дигәнне аңлата. Акбалчык тауы авыл белән Киров өлкәсенең чиген билгели. 1973 елда элек ут булган орында 360 миллион исәпләнгән мәдәният йорты. 2016 елда капиталь ремонт ясала. Авылда Шәрәфи байның кладовое бүгенге көндә кибет хезмәтен үти. 1969 елда балалар бакчасы ачыла. Инде 1997 елда 90 балага исәпләнгән яңа бакча төзелә. 1984 елда 320 урынга исәпләнгән гомуми урта белем бирү мәктәбе салына. 2019 елда капиталь ремонт ясала һәм балалар бакчасы мәктәп бинасына күчерелә. 2005 елда Үнәгәр урта белем бирү мәктәбендә беренче хатын-кыз татар режиссеры Кәшифәт Тумашева исемендәге мәктәп музее ачыла. 1967 елда Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлар истәлегенә һәйкәл куела. 2021 елда Чик сакчылар көче белән стеллаж ачыла. 1981 елда Үнәгәр амбарында ОБФ, АВМ, ПР5, КЗС 25 сушилкалары төзелә. КЗС 25 бүгенге көндә дә эшләп килә. Үнәгәр халкы элек-электән тырыш, ярдәмчел, ачык күңелле, матур өйләре, капка кыймалары, каралты куралары белән үзенә җәлеп итеп тора. Авылны бетермичә, аның өчен апа-абыйларга, әби-бабайларга мең рәхмәт. Күңелемә якын минем туган авылым Үнәгәрем. Рәхмәт. Хәзер Түндәр авылы мәдәният йортының видео презентациясе. Туган җир, туган авыл, йөрәккә нинди якын, кадерле сүзләр. Безнең һәрберебезнең газиз туган йорты, нигезебез урнашкан кадерле туган авылы. Һәр авылның үзенә генә хас кабатланмас, истә кала торган урыннары күп. Кая гына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп соклансак та, туган теләгебезнең гүзәллеген берни дә алыштыра алмый. Безнең авылыбыз Түндәр дә шундыйлардан. Авылдашлар Түндәр мәчетенә Ишмөхәммәд хәзрәт исемен бирделәр. 1834 елда салынган кызыл кирпечтән эшләнгән мәдрәсә бинасы. Аны 1912 елда Габдуллатыйф Хәкимов үз акчасына төзеткән. Бу хакта 2004 елда бинага мәрмәрдән истәлек тактасы куелды. Авылымны ике яктан җиләк-җимешкә бай матур таулар, калкулыклар кочаклап алган. Авылымның бу өлешенә Шүрәле атамаса биргәннәр. Урман яшеллеге, саф һавасы, җырчы кошлары белән үзенә гашыйк итә. Бу иске зиратта 1688 елларда 2000 тирәсе әби-бабайларыбыз җирләнгән. Binanından 100 ел элек мәдрәсә ашханәсе булган. 1930-32 елларда Түндәр авылы район булып торган. Авылыбызда сөт-май комбинаты эшләгән, колхозчылар игенчелек һәм тирекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Мал асрау һәм игенчелек төп яшәү чыганагы булган. Әйе, авыл өмет белән яшәгән. Чабатасын киеп иген иткән, сугыр лампасын яндырып китап укыган. Кичләрен булымга төшеп күңел ачкан, районыбызның үсешенә булып аның бүгенге көн югарылыгына күтәрелүенә безнең Түндәр авылы аның кешеләренең дә өлеше биниһая зур. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, Фиксут. Чутай авыл мәдәният йорты. Нинди матур минем туган югым. Җир шарында тиңнәр юк аңа. Киң кырларда үсә мул игеннәр, челтерәп ага талган чишмәләр, шагыйрьләргә илһам бирерлек гүзәл табигате, җырларда мактап җырларда куйган халкы, бишек җырдай моңлы челтерәгән чишмәләре, шаулап утырган алтын башаклы сулары белән дан тота безнең авыл. Берлек аккан шушма, Угугор елгалары буенда, Кубыр тауы итәгендә, чәчәкле болыннар уртасында, сандугачлы язлары, мул уңышлы кырлары, ibretli yazmışlı, şiirlikle, ürünçelikli ol, şurday avula, avukayı.
3 yılının koyununda Nozlana minin avul, isimlerin sonap giden Kubu Şuşman Ardı, avulundan tarafına direkt şundan aşkını, istelikler, hatireler, kışık aldı başkanı. Arurlanıp yoza olan bir isteği var takımından, bu indi bu kavunun, Şıkay adlı milis salgan, gençlerden bu batır irler tuğansında, Bulatı Basır Kıdır Salih oğlu Paris Hazret dinli genç yarasladı. Kırlarında hürmet üstüne günlerin sığılı, İge bilgen üçlü ruhlu yigit kızların bulu. Boş başında iki şişme Xudaydan bulak gibi birisi onun dağın isimli, ikincisi kıybıladı düben uçta yukarıda Allah yurtları inen. İki meşit manarası hüklerge aşkanğanı, Rabbisine ozan eytip aldına baskanğanı, gürlep yaşap kilgendirdim, hiç şiksiz uyum şundu mi? Yoma bu, bütünce yaşap bu mi? Aziz rahmetek Kuşmara Avul Medeniyet Yurtları. Eytşi babam bu avulga 300 yıl ilik nigiz salıngan nişit. O 1 yılgası buyunda marilar tırgan diler. 17-nji yüz başında tatarlar urnaşkan kiliz. Yaڭa jirde yaڭa avul tüzgenler 1888-nji yılda көркемleşip avul urtasına salganlar. Ömer ötken, bek tez ötken, zamanalar indi özgergen. Avulun haman bek mol yaşay. Күрәсең килә микән? Әнә шишмәгә кыйбла якка әле һаман агышы бик көчле. Ул да шулай туган җирләрендә җир анадан аладыр көчне. Мәчетеннән азан тавышлары яңгырыйдыр һәрбер тарафка. Ачык аның һәр көн ишекләре чакырадыр һәр көн намазга. Һәйкәл тора яукырында корбан булган 106 батыр данын саклап. Мәктәп görмей, білім аламында авылның киләчәге, зур юлларга чыгара ул хыялларны чынлык итәсе. Тау буенда үскән җиләкләрең, күл эчендә каз үрдәкләр, әле дә сине көтеп торганнар. Көнне төнгә ялгап хезмәт итә халкың, икмәк, ите, сөте, уңышы, авылдан чыга буларның барысы. Сыйыр саучы, атчы, тегермәнче, комбайнчы һәм дә тракторчы. Һәр кем монда авыр дими генә, намус белән эшен башкара. Һәр көн эшкә чыгуы да эштән генә бисмилласын әйтеп башлана. Сагынганда кайтып керер өчен төп нигезләр юкка чыкмасын. Һәр йортның да ишекләре ачык, һәр вакыт шулай була күрсен. Сабан туйлар үтә һәр ел сайын, чыгып киткән кайта сагынып. Туган авылым, изге хәтирәләр, саклый күңел синең турыда. Әй быжмарам, алтын бишегем син, туган җирем, алтын тәхетем. Әй Рәхмәт. Aziz Sosna Avul Medeniyet Yurtuna söz veririz. Авылның атамасын күпләр Нарат дип уйлый, ләкин фин угыр теленнән тәрҗемәсе Инеш буенда урнашкан авыл. Чыннан да, авылның Шушма елгасының су кушылдыгы буенча 5 километр сузылып урнашкан. Авылыбызга кергәнче менә шу зур тауны менергә кирәк. Элек аны фабрик тау дип йөрткәннәр, монда фабриклар урнашкан булган. Ә хәзер авылдашларым аны Марс завод тау дип йөртә. Якын хуҗалык авылыбызда аларда безнең 1100-гә якын кеше яши. Авыл җирлектә хуҗалык бик яхшы эшләп килә. Авыл халкы тырыш, бердәм, барлык эшләрне халык белән бергә киңәшләшеп, актив итеп эшләп киләбез. Шибья елы авылыбызны 2 өлешкә бүлә, югары һәм түбән Соснага.
Авылыбызның җыры гына түгел, биюе дә бар әле. Сасна чабатасы. Әйдәгез бана бер бие балыганы элеккеге борынгы матур киләрне бабай так саснингизки чабатаны биеп күрсәтәм. Sosna avluundan örnekli kişiler de şahtiye çıktı. Şuların birisi akademik Mazgarov, Ahmet Mazgarovich. Элек-электен авылыбыз бик укымышлы саналган. Авылыбызда 5 мәчет, 2 мәдрәсә булган. Салматлы платинабызның күренеше. Безгә кунакка килегез. Хәзер Этне авыл клубы. Нияз Гәрәев, туган яр. Татарстан шиген бизә урнашкан безнең авыл. Ул авылның güzelлеген әйтми калу бик авыр. Тау башына урнашса да, анда күпне күрмиләр. Егетләрен батыр диеп, кызлар мактап сөйлиләр. Ул авылның файдалыгын әйтмәсәң чыгарда ул, сер түгел ул. Әтнә дигән, нәни генә бер авыл. Шул авылда туып үскән мин дә әтнә егете. Чит җирләрдә яшәсәм дә, сагынып кайтам үземне. Аяк атлап киткән җирдән ерак китә алмадым. Туган яктан матур җирне бер җирдә дә тапмадым. 1782 елда хәзерге район үзәге булган Зур Әтнәдән 12 гаилә безнең якларга күченеп килгән. Алар чишмә чыккан урынга урманны кисеп үзләренең авылларын салганнар. Аңа Әтнә диеп исем биргәннәр. Тора-бара авыл зурайып, йортлар саны 112-гә җиткән. Авылга нигез салу белән мәчет һәм мәдрәсә салынган. Анда муллалар дин сабагы укыткан. 1930 елда Совет власты вакытында бу биналарны берсен мәктәп, икенчесен клуб итеп үзгәрткәннәр. 1993 елда өйләрне электр белән җылытуга күчерәләр. 1998 елда табигый газ үткәрелә. Бүгенге көндә туган авылыбыз бик төзек һәм матур. Барлыгы 78 хуҗалык һәм аларда яшәүче 280 кеше исәпләнә. Авыл халкы бик тырыш, заманадан артка калмаска тырышып, йорт җирләрен төзи, яңарта. Авылыбызда 2006 елда яңа мәчет, 2014 елда күп функцияле үзәк ачылды. Без авылыбыз белән бик горурланабыз. Сердик авыл клубы. Элек-электән безнең авылда күп эшчән булган. Хәзерге көндә дә алар нинди эшкә генә алмасыннар, бөтен эшне дә ахырына хәтле җиткереп эшләп чыгара алалар. Советтар Союзы заманында шушы кырында булган мәчеттең манарасын бәйләштереп, аның урынына мәктәп төзелгән. Әле бу мәктәпнең зур алма бакчасы да бар. Ул хәзерге вакытта да Сәбрик авылын ямьләндереп тора. Шул вакыттан 73 ел узганнан соң Сәбрик авылында Закиров Радик абый яңадан мәчет салдыра. Шушы мәдрәсәдә белемнәр алып, район ярышларында гына түгел, хәтта республика ярышларында катнашып, Төркиядә белем алу мөмкинлегенә ирешкән укучыларыбыз да бар. Büyük Vatan Savaşı'nda ilimizni azat ettiği için avlumuzdan 133 kişi katlaşkan. Allah istenegine 2020 yılda avul ortasında obüs koyular. Biz alardan şiksiz gururlanarız. Авыл халкы өчен бу шишмә бердән-бер су чыганагы булып тора. 2018 елда авыл халкы бердәмлеге белән шишмә яңа урынга күчерелде. Авылыбызның тагын бер матур эшмәге булып, су саклагыч санала. Инде безнең авыл шул кадәр ямьле, дәһәнең кызы зурсына кайткан кешеләр
Bunda tülleri canları bilen yol gideler. Tınışlıkka şunun kadar sıklanalar. Şunun kiminiz bize yol edirge. Canımız deneklinden yol edirgesin. Rahmet. Komandlarının barısı da tırışıp ezirlenip kilgenler. Eferin olarga. Bir-birimizne alkışlap biz ikinci bölükке köşebiz. İkinci bölük muzikal selamlov. Yeşlik. Ул her kişi durmuşunda eskitkiş şorguna dügül. Köngülnün üzünçelikli haleti. Bu in kıyı ümitler, izlenüler, oşuşlar, hem olarını durmuşka oşuru vakıtı. Yeşlik. Ул turmuş energiyası. Kadirli dostlar, hürmetli jüri ağzaları, hazır gençlerimiz bizge üzerinin sehne ustalıklarını göstertirler. Sözüne Serdik Avul Klubuna biremiz. Zifa bayınar, koydur yolumda. Sızdırıp kayıp, etmene kader. Soyradık kayıp, kure kuynadık. Biz ülkerimiz birge. Sinden intaklar mı? Üşüş başıyık biz kuram kuyladık. Şakir, şilge davulga. Diye yağın, durma ışıklar. Seni yaradım, malında tutmalar. Sızdırıpla hep, rahatlen. Soyradıpla hep, evri kuynadık. Biz ülkerimiz birge. Sinde bilmem garmur. Üşemiş başıyık biz, uğram buyladık. Hey!
Soğan içip duymadım, sandulaşmanın arındılar. Uğramlarını uyladım, avazdı şişmelerine. Soğan içip duymadım, sandulaşmanın arındılar. Uğramlarını uyladım. Kaderin sokaklarından ülkelerime koydum. Sağışlarıma devanıp Türklerin zinler baktım. Davazlı şişmelerine soğan içip duymadım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Davazlı şişmelerine soğan içip duymadım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Eşumanın olanların otlağanın uyulen Becelavudur yani geçti dostlarım bilen Davazlı şişmelerine soğan içip duymadım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Davazlı şişmelerine soğan içip duymadım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Davazlı şişmelerine soğan içip duymadım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Sandulaşmanın arındılar, uğramlarını uyladım. Rahmet Tümter Medeniyet Yurtu'na, hazır sahnede Koşalığız Şutay Avul Medeniyet Yurtu.
Kuşmara Ağul Medeniyet Yurtu. Hayırlı iş, isimler misiniz? Sosna Ağulundan sizge koyunlar selamlar жеткіземіз. Şuşa kızgı oylı kişiler sizge bәхет, şadlık, selametlik hem de indi şantanıştan alıp gitsin. Umaş aşap, tipsiz ıştam giyip, şapay oynap şiye tavında, əbilərinin ədiyyətlərini tınlap, 11 malay üstük aldı. 11 malay üstük uzlaşıp, burnun kanatçıp, sıvışıp, sıyıqta alışıbığın ant itip, xatlar yazışırga ant itip, 11 malay üstük aldı. 11 malay üstük uzlaşıp, Ağaylardan kalgan bişmetlerini giyip yürüdük Allah ileride. Jırlap yürüdük. Uram yangıratıp, balam işkin diyen kilerge bir-birimizge kızlar dinleşip, bir-birimizden biraz günleşip, hıyal kanatların al itip, hatlar yazışırga ant itip, 11 malay gittik avuldan. Dik bir izden bara alamını, yol salırga çıkan yolçular, 11'imiz 11 yakka gitti. Yıllarımız gına umsunlar. Sırasağız bizden haklarda, 11'imiz 11 yaklarda. Nerse eylimini dağında, 11 malay üstek avulda. Sağındıra iken barsına.
Medeniyet Yurdu. Rahmet sizge. Hazır sahnemiz turuna şoqırabız. Etne Avul Klubu.
yıllıkka tuğan yak tuğan yak Cimcilikleri pişken şak tuğan yak tuğan yak Aşığakka yıllıkka tuğan yak tuğan yak Talpınar bugün talpınar aşkına Yasığına düzgene Mayılıkta şilet peşken Dizürelip bezgene Çeşeklerinin indiği yok Tuğan yak tuğan yak Hoş isle Allah'ınlar Tuğan yak tuğan yak Uzaklarda bir kaydada Tuğan yak tuğan yak Hiçlikler bulmaz üstte Tuğan yak tuğan yak Talpınar bugün talpınar aşkına Yasığına düzgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Talpınar bugün talpınar aşkına Yasığına düzgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Talpınar aşkına Yasığına düzgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Mayılıkta şilek peşken Dizüreli bezgene Rahmet Yüksel. İkinci bölümünde tamamladık. Bu komandada bir tırışıp ezirlenip gelgenler, bu birimini ötediler. Barısına da bir zor rahmet. Arkadaşlar üçüncü bölümde koşkenşi her komandada sahneye rahim ediniz. Eydiniz. Nünegar Avul Medeniyet Yurtu. Tünter Avul Medeniyet Yurtu. Şulday Avul Medeniyet Yurtu. Pışmara Avul Medeniyet Yurtu. Sasna Avul Medeniyet Yurtu. Her komanda özünüz ayrım bulup basığız, değil mi? Bir gerek basığız komandalar. Etne Avul Klubu, Serdek Avul Klubu, barımız da sahneye çıktık. Barımızda çıkıp bitti mi? Hazırki bu birimini anlatıp ötem. Üçüncü bölük bizning Baltaşның tanılgan şahısların bil. Her tübek özünün donluklu urunları, ulları, kızları bilen gururlana. Tübekке beyini de şundan çıkan hürriyetli kişilerinin derecesine korap bireler. Rayonumuzun donluklu tarihi, hürriyetli, büyük, maktavlı isimler ağılgan muhterem kişileri bir hesap. Bugün beyramda onların borusunda otap gidip bulmasa da koybirlerin iske olup ötmeyi mümkün değil. Dostlar, rayonumuz, Baltaşımız turunda bulgan bilimlerinizni sınap koyup öyle. Üçüncü bölüknün şortu bulayrak yongırayacak. Her komandadan bir kişi çıkıp jüriden sorav olup ola her komandadan hem komanda bilen cevap berge tiyiş bula. Soravga ezirleni vakıtı 1 minut. Eydegiz birinci Nünegar Avul Medeniyet Yurtundan başlayız. Soravını olasız. Komanda bilen ezirlenip 1 minuttan cevap berge gerek. Özüne tilegen soravını soydap ol. Radil bolsun için zakluklar sahne ortuna çıkartırız, pожалуйста, yapınız. İyi komanda turma razil olarak gidiyoruz. Ülkeler razil olarak Orta sahne ortundan bir komandaga da buluşmayız. Şimdi eğer de sahneden de soldan da buluşalarken biz штрафной işgal yapıyoruz da ismini komanda çıkıp kalkıyorlar. Buna solda oturuşu tamaşaçılar siz de sizler böyle para oturarız. Ya da ikimiz
Hazır bular yazıp İyi, mikrofonu da alabilirsiniz. Kavga var mı mikrofon? Baltaş rayonu Qo'shan uyushi. 9 avgust 1930 yıl. Rahmet. Hazır Dündere o medeniyet yurtundan bir kişi çıkıp sıra ola. Eydeniz kızıra kızlar. Mikrofonlarına topşırınız. Eydeniz dizgine bir minut içinde soruna cevap hazırlayız. Hem cevap da veririz. Yazışı Quyosh Timbikov'ның Тимирші қыз сіресері социалистик қызмет геройы исемен алған қой сияқташыбызға бағышлана. Bir minut hazırlanırız. Mikhail El-Farzi. Yara cevap kabul edildi. Hazır şu Tayavlı Medeniyet Yurtundan eydeniz kızlar. Сразу cevabını aytıp gittik, cevap dürüst bulmadı. Yok, zaten komandayı aytıp yaramı yok. Şimdi bari... Ha? Ne kadar dürüst iyi. Inter komandasına kadar koyun, kaminde bizim bir cevap. Server. Server nasıl? Eydeniz bir minut sizge hazırlanırız. Sıra onu kışkırıp bu kızıydı. Mikrofon ki. 2006-2012 yıllarda Baltaş rayonu başlığı. Eyde hazır Bıjmarav Medeniyet Yurtu sıra ola. Sizin tamaşaçılar cevap veriyorlar hazır. Bu yıllarda kim Baltaş Municipal Rayon Başkanı? Zarif Barat Kayevi. Eyde Bıjmarav Medeniyet Yurtundan bir kişi. Sıra ola biz dizgin hazırlanırız. Sıra onu okuyuz mikrofonu. Baltaş rayonu гербі Qo'shan rostlangan. Tügül cevabını bilmeybiz ama 2004. Sasnavul Medeniyet Yurtundan sıra olağız. Baltaş radyosu nişi batıla. Baltaş
Болташ радиосы, Койтоғыз радиосы деп аталады. Рахмет. Этне ауыл клубы. Рахим етіңіз. Сосна ауылынан шыққан академик. Sizin cevabınız? Siz bugün videorolikte, tırnadan bulsanız videorolikte bakışlığa da sizin hem de bizden sosnalar üzerinde cevap veriyorlar, hem sizin avuldan çıkan bugünkünde bir zor şahıs. Bu ne olsa? Yara, rahmet. Xas sevdik ауыл клубы қолды біздің. Сұрауын ола. Yoqtaşımız Tatarlardan birinci vitse-admiralın ismi. Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar, hem jüri. Bizning cevabımız Mars İskenderov. Rahmet. Hazır yoğunlardan soru olun, devam ederiz. Elimizin şör soru oluyor. Her komandağa da eyden negerler. Neger. Ağıl medeniyet yurtu. Eyde okuyumuz başta sorunu. Rayon Boşqarma Komiteti yetakchisi Hayrettinov Aydar Fuadoğlu. Oldu, havası, rahmet. Eyde Türkler Ağıl medeniyet yurtu soru olur kaça? Sıravını okuyumuz. Район мәдәният йортында эшләп килүче балкыш, җыр һәм бию ансамбль ничәнче елда оеша, аның беренче җитәкчесе кем була? Cevabını belirleyiniz. Bilüşler yok mu? İşittiniz mi sorunu? Zalda işittiler mi sorunu? Hristiyan'daki Baltaş Ansamblı'nın, Şırkan Biyo Ansamblı'nın yetakçisi kim birinci uyuşturan bu Salih Necip. Amina Necip Salihoviç, Kaminde o bizim 1976 yılda uyuşturan. Ne bilip koyduk gidesiz indi. Eydeniz şu Tayol Medeniyet Yurtu. Sıra olurlar. Sıravını okuyuz. Burnoq avылында туган 2006 елда хәзерге вакытка кадәр Россия Ислам университеты ректоры, сәяси фәннәр докторы, профессор.
Kızlar vakit çıktı deydi. Halil Hazret. Zalda bilüşler yok mu? Ey dürüst ne yazıyla pay etti. Başım ara o medeniyet yurtu sıra olur kaçığa. Lazida туган язучы, беренче Удмурт трилогиясенең авторы. Cevapны bilmiymiz. Bilüşler yok mu? Dürüst mü? Sasna bu medeniyet yurtu. Шушма буендагы болонлукта үткәрелә башлаганчы Балтачның Сабантуй кайда узай. Çıkarmayı basalda. Bunda kadar işitle. Ялтырада узай. Yara cevap kabul edildi. Etne Oğul Klubu. Sıra olurga. Edez, litizerek. Sıra onu okuyubuz. Kışkırıp mikrofonga. 1862 yılının 15 Mart'ında Yatka gubernasının malının iyezi Sısna Oğlu'nda iki gilziyeli kim budaklangan dağlıklı hem İmrunlu Kazan Söğdegeleri dinastiyasının bir parmağı ailesinde doğan ilk işletmesi publisist muhallim. Yürüyüşler vardır eylegiz. Oyluyubuz sıra oğa cevapını. Resim cevap. Yaڭadan çıkarıp okurga. 1862 yılının 15 Mart'ında Yat gubernasının Malmaş üyesi Sosna Oğlu'nda iki gildiyelik keng budaklangan dolmaklı hem en koranlı Kazan Söğdegeri dinastiyasının bir karnağı ailesinde doğan din işletmesi publisist muhallim. Patlağı sıra buldu bu. Zalda bir işler yok mu? Banayevlar dinastiyasının Banayev Abdullah Efendi bu. Bile cevap sizge. Eylegiz, Serdik klubu kaldı bizden, Serdik Oğul Klubu. Yaڭadan әзірленеміз, tamamdır. Birer sıra olurga. Sıravını kışkırıp okuyubuz. Mikrofonga. Anlayışlı etip. Utlu noktalarda hizmet edip batırlık üçün medali bilen böleklenen Ulganen sonunun 1996 yılda Россия Федерациясы Президенті указы bilen Россия Героя isimine layık bulan üçüncü yoktaşımız. Kimler bile kışkırmayız.
Serdik bilemiz mi? Cevap. Eytiniz özünüz bilgenini. Biz onun ismini bilmiyoruz, lakin o çıkışından soslanı kılırga tiyiş. Buldu. Hazır idi olmadan birer soru olası bula bize nüneger. Avul medeniyet yurtu. Hazır her komanda olmadan birer soru olup çıkar. Ede sorunu okuyubuz. Sorunu okuyubuz. Rayonun gerbin yasagan ressam. Kışkırmayız kimler bile. Cevap hazır mı? Biz bilmiyoruz. Bilişler var mı? Tafir İlyas'ı. Şuradaki o değil o. Dün Terevul Medeniyet Yurtu'ndan eyderiz. Sınavlar bir ağır. Joylular derege kimler gelir? Eyde okuyuz sınavını. Nesil turunda bara. Әлеге гаиләдә эш көрәшче туган, сез кайсы атаклы нәсел турында бара? Кышкырмыйбыз, кемнәр белә? Ялгыздан Рафыковлар гаиләсе түгелме? Уйлagызан тагын. Oydanklı Renat Hayretdinovlar. Eydəyiz xala şuradayım, o medeniyet yurtu sıra olabız. Sıravını okuyubuz. Nurma, Qorili, Püsken, Kili, Şapşar, Nurmabaş avulları Nindi Kumak Hocalık birleşti. Nurma, Qorili, Püsken, Kili, Şapşar, Nurmabaş avulları Nindi Kumak Hocalık birleşti. Cevap var mı? Yok da yok. Eydəyiz pıjmara. Sıra ola.
белән СССР һәм Рәсәй Федерациясе Рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, 1957 елның 28 августта Донецкта туган 3 яшендә әти-әнисе белән Балтач районының Шуда авылына күченә. Мирхәйдәр Фәйзи дип уйлыйбыз. Башка вариант Ул шәхес булгандыр, бәлки без белмәгән аның уникаль яклары. Башка вариант юк. Белүчән юкмы? Фердинанд Габделхай улы Халиков. Районда Җидәүгенала Тай премиясе лауреаты. Булды, әйдәгез Сосна мәдәният йорты. Сорап алабыз. Райондашыбыз, халыкара класслы спорт мастеры, кул көрәше буенча дөнья чемпионын әйтегез. Etne ol klubu sıra olurga çığa. Sıravını okuyuz. Балтач районында туып үскән, үзләренең шигырь җыентыкларын бастырган шагыйрьләребезне санап җыгыгыз. Олимҗан Мөхәммәтшин. Олимҗан. Rəhmət edək serdik. Sıravını okuyuz. Районның истәлекле урыны президентыбызның тарафыннан табигать һәйкәле статусын алган сулы. Әзерме? Серdik? Bizning uylabız şavu qara ko'ldir. Dürüstmü? Dürüst, malatsı yara. Komanda şuşunda qolabız. Səhnədə turabız. Malatsı. Sıralarga üzerinden, işlerinden kilgençe dürüst cevap verirler. Şunun bilen bizning
сәхнәне тутырып, рәхим итеп. Жюри әзерләнә тора. Һәр команда Üzdürebik üzeklerine, çirkinlere yüreklerine, şuşu biyu ile, kader biyu ile, yöne karnlarına oynayın. әзерме? Hayırlı kişiler isenlerimiz, hürmetli Şutay Avul halkı, hem indi barlap kelgen konaklarımız. Bugün bizning Şutay Medeniyet Yurtunda köp bolsa da zor şora, görüp turasız indi sizning jirlikке Baltaşabızның türlü pişmaklarının biz indi jiyip getirge tırıştık. Iң ijadi, iң matur yaşlarimizni, yigitlerini, kızlarını. Bizning indi konkursumuzning şortunda elbette yaş kişiler gene tugul, komandanın sastavında iki ülken kişini de kiritip olayı. Şoňa qayсы komanda indi ana kerek dip sanadalar kiritip aldılar. Şoňa dürüstlükni äýter için nige serdik avul etnelerde yetnelerde nige iki ülken kişi var diýen soraw tur. Şoňa aldanyp şuna äýtip ötesi kile. Hem indi bizim komanda представительlerine iň birinçi benim mürajaatım var. Eğer de qayсы күрше sizin күндәш командагызда şuшу баланың яши тулмаган яки инде башка спорный сорауларыгыз була икән, сез апелляция бирә аласыз. Бүгенге көн ичендә эшләргә кирәк шушыны. Һәм инде безнең нәтиҗәләргә килгәндә, без бүген нәтиҗә ясамыйбыз сезгә. Һәрбер команданың үзенең бүгенге көндә күпмедер ошибкалары бар. Без инде бигрәк тә күздәктә тотасыбыз килә видео презентацияны һәм иҗади чыгышны. Çünkü sorular türlü kişiге türlüçe ağırlıkta elekte ansın biz bik yaxşı görəbiz. Anlayız hem indi neticeni bugün yasamayız. Biz hazır şu konkurs ötkeş, tamamlagaç, bizim tamaşaçılar şarkı gitkenden soň bizim yanımızga medeniyet hizmetkarlarını çağırıp her birinizin özünüzün aşıpkalarını indi yollaşlıklarını anlatıp şuşlarını düzeltүү üstünde işlerge kerek bolar. Şunu işlegenden sonra biz sizge netice yasap, qaysı indi bizning finalga uzaşıp, hem indi belki nomerlarımızın soylabalarımız şunday adım yasayız. Bugünkü elege biz netice yasamayız. Barlık katlaşkan yaşlarga hem indi onlarını äzirlegen medeniyet hizmetkarlarına bir alkışlap, rahmet aytip alıyorum. Hürmetli tamaşaçılar, sizge de bek zor rahmet. Kelip indi köpmedir güçlep berip turganыбыз için şuşu yukarı notada sizden bilen soğulaşabız. Bek zor rahmet.